Yang tadi nok kuning no. Porti ada. Belakang hambai cungkini cini sabisa selmari bidan saban bising kelajak cini sumonto bisi oda khapta teaching ram bisi sumonto para engkai oda khapta cini buku kokra cini sabana kurma bini nogo cung kisisa haino bini bising ti cung khaiman ka cini bini sajok khapta khub kaham talent intelligent cini dopani kaisa sengkrak in future Barang cung balakai kanawai balakai katungka awani bisinti tung tini bong nokongo paika bini sajok kaisa engineering course khai tongo gai balai go talented gaba hai barang no cini dopani cini chinang ni future ni borok cini kaisa imang borok hai barang no mai nangman jora wa pano tung kisita joto pal baksa ke jora phai chobana bangi pheleka tung maza pega cini tako kokra cini wam tenino te cini district ni working president cini tako ra dati tung mai tongo block ni vice president cini tako ra dasubol ching cini joto bisini dan elsong TSF ni te mahkai cini deputies abai ke cung palke peleka ini sapung yang rasa ram tu yang tu kasi school ni campus balai bolong tu mana bawa hok mani yakulo tu kenai manka ke hor harpano cini khorsa bukhung no cini hanong no kasi cobai thalai ni cung joto no bisita cini cung mani borno dika tiaba cini rang pisa kotor kol kia bini lekha pora khaitani cung busani salo ba cini hamari cini palni kaisa hamari bini bangai tongnai te thinango chini dopani bangai samung khainani ba chini doparano bangai kaisa bobo ojamangai phaitun buskani salo ani bangai chungtini binne khungo just kaisa visit khaiti bono kisita chini hamjamung yaphanain khalika ambai Daina Group of Institution Bangalore tabu 10 to 12 pass tunai noni bagi kaham sep tu bujaka porinani hepman sinai free admission ni bisintui Table shape manai government scholarship by college fee. Hostel fee simi 3,500 rikheno ungnai. JNM nursing, BSc nursing, paramedical, pharmacy, BBA, BCA. Porinani shape man sinai free admission ni bisintui. Free admission ni bisintui norogni imang no mukthang slamna ni bagai kurindi e deborma bai. Bini kok dukungkha 7005 539389. 9233706879 Dakti Kurindi Limited Seat क्या आपके पास पुराना गोल्ड ज्वेलरी है जो अब आप पहनते नहीं तो अब समय है उसे नई पहचान देने का स्वर्ण कमल ज्वेलर्स में लीजिए ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज का फायदा अपना पुराना सोना लाइए और बदलिए उसे नए हॉलमार्क्ड गोल्ड या डायमंड ज्वेलरी में 100% ट्रांसपेरेंट प्योरिटी टेस्टिंग करंट मार्केट रेट के हिसाब से बेस्ट वैल्यूएशन और पूरा भरोसा आज ही विजिट कीजिए स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पुराना